Dobro jutro sa jednog od mnogobrojnih krovova grada Jaipura. Trenutno sam na krovu hotela u kojem odsjedam. Evo kakav je pogled. Ne pitajte me kako sam došao na krov. Odavde se lijepo vide sve zgrade ovog naselja koje je blizu željezničke stanice. Uglavnom nisam slučajno na krovu. Problem je taj što kad pokušavam napraviti neki video, kad pokušavam dati neke komentare i ako sjedim negdje u gradu, mislim, okružen ljudima, onda je teško da išta snimim, a da je duže od par minuta, jer ljudi uglavnom upadaju u kadar. Većina hoće da vidi šta radim, koji jezik to govorim, hoće selfije, od ljudi nenormalno rade selfije, znači svak živ se slikao, to tačno mi se zgadilo to. Znači svak živ u svakom trenutku radi po 20 selfija, bez ikog povode, razloga, ali dobro. Uglavnom to mene otežava snimanje, jer ako hodam kroz grad, svako malo neko vuče, hoće da upadem u kadar i tako, zapitkuje, prekidam, ne mogu da onda završim rečenicu. Jučer sam bio nešto pričao oko života ovdje i bio sam preknut pola misli, sad nemam pojem šta sam htio reći, tako da moram ponovo sve. Uglavnom, ovo nije turistički vodič, ja nisam turistički vodič, niti izgledam kao turista, tipični, ali u svakom slučaju neki tehnički priručnik u smislu da podijelim par informacija i savjeta ljudima koji bi htjeli ovdje da dođu, koji bi htjeli da posjete Indiju, jer Indija je ogromna država, maltene kontinent veličine Evrope, živi 1 milijarda i 400 miliona ljudi otprilike, i maltene oni su brojniji od Kineza, samo što, ko sam rekao, Kinezi to još nisu skontali. Za 10 godina imaće oko 1,5 milijardu stanovnika. Tako da stvarno zemlja ima previše ljudi, ali i ogromna. Sad, koncentracija ljudi je uvijek veća oko većih gradova. Tako da veći gradovi ovdje su gradovi koji imaju preko, recimo, nekoliko miliona stanovnika. Ovi ispod toga smatru kao samo gradovima. Sad, u kontekstu ti veličina odakle ja dolazim, recimo iz Bosne, pa eto iz Njemačke, tamo živim trenutno, opet drugačije poimanje velikog grada, opet struktura gradova je drugačija, mentalitet ljudi je drugačiji. Ovdje je to više onako skoncentrisano, ali opet i raštrkano istovremeno, jer uže jezgro grada, ovi veći gradovi uglavnom broji nekoliko miliona ljudi. To je ogromna cifra. A što se tiče građevina, kao što vidite, to je sve načičkano jedna na drugoj, maltene nema nikakvog prostora za neke, ne znam, površine kao što su parkovi ili dječja igrališta. Njih ima tu i tamo, ali na ovu veličinu grada mislim da bi trebalo i moglo biti više. Sve to nekako čini onda istraživanje ovih gradova malo kompleksnim, jer gužve su ogromne, promet je nenormalno, neću reći loše organizovana, ali jer nema nikakve organizacije u suštini. Svak vozi onako kako misli da treba, svak pazi na onoga ispred sebe, a podrazumijeva da onaj iza tebe pazi na tebe i za čudo Božje i nema nešto specijalno puno nesreća. Nisam znači vidio nijednu nesreću ovdje. Vjerojatno ima, ali nisam nijednu vidio. Tu i tamo ljudi sviraju normalno, ovdje svi. Ovdje ima šala da je njima i klačilo i kočnica i gas, da su svi spoje na sirenu, tako šta god da pritisneš za svireće. Ali ovdje je to više signalizacija neka u smislu kao da se najavi neko da prolazi, ne da te vrijeđa. Ovdje što se tiče vrijeđanja i ne znam nekog negativnog stava, mislim da je prava rijetkost. Suština je ovdje da su ljudi uglavnom pozitivni, jer to je odgovara koncept njihove religije, da su pozitivni, da su nastrojeni ka životu, znači ne suprotno tome da nekoga štete ili ubijaju.
Koliko god to izgledalo čudno, ali to u suštini tako. Ovo što se dešava po marketima, da pokušavaju ljude da prevare ili da zakinu neke mušterije kao što su ovi turisti. Mislim da je to normalna stvar svugdje, to nije ništa specijalno samo za Indiju, znači to se svugdje dešava. Treba samo s tim znati nositi. Problem je što ljudi dolaze iz određenih sredina gdje su navikli na neko drugo ponašanje, ali ljudi moraju shvatiti da je ovo druga kultura, druga država, drugi običaj, tako da se te stvari ovdje sasvim normalno. Znači, treba se čovjek tako postaviti da zna pravilno reagovati, da zna odgovoriti na tako nešto. Ja nisam lično imao nikakvo neugodno iskustvo, ali možda neki ljudi to doživjeli kao neugodno iskustvo, ali stvarno za sada nije ništa bilo. Ljudi su dosta susretljivi, možda i previše u stvari, da? Tako kad neko traži pomoć, svi će priskočiti u pomoć i svi će nekako pokušati pomoći. Nema veze što ne znaju tu temu, što nemaju pojma šta je tačan odgovor, ali će nekako pokušati da usmjere, makar to znači da ideš u pogrešnom smjeru negdje, on će od srca to da uradi, namjera ti pomogne, ali eto. Iz tog razloga čovjek treba malo da se razumije u korištenju ovih pametnih telefona, da ima internet i da prati Google i onda sve moguće. Što se tiče internet je... Po hotelima nije bog zna šta, i mi uglavnom jedan router, signal je jako slab i ne znam zašto je to tako, nemaju čak ni pojačivači, znači više hotela sam pitao, uvijek imaju jedan router iako su hotel po 3-4 sprata na primjer. Tako da oni koji su blizu routera imaju signal, ovi koji izdaleko nemaju signala. SIM kartice je teško nabaviti, znači kod turista ne mogu kupiti SIM karticu jer moram biti prijavljen ovdje, moram imati neku vrstu lične karte indijske ili neku dozvolu od Ministarstva turizma, što je maltene nemoguća misija da naći gdje se to vadi. Najbolje ako ljudi imaju neka poznanstva ovdje, onda preko tih ljudi da nabave sebi SIM karticu kao što sam ja uradio. Ali za one turiste koji dođu kratko ovdje, mada realno gledajući Indiju nema smisla posjetiti ako se ostaje manje od 10 dana. Jer u suštini ovdje, kako da kažem, čovjek treba nadoknaditi gubitak para koju daje za avionsku kartu. Jer avionska karta je definitivno najskuplja komponenta čitavog tog putovanja. Doći u Indiju je jako skupo, biti u Indiji nije skupo, pogotovo ko dolazi iz Evrope, recimo ko barata eurima. Jer je odnos konverzija, znači 1 euro je 85 rupija, ali efektivno je to 80, jer svak će pokušati da zakine. A uglavnom neće ići ispod 80 rupija. A za 80 rupija čovjek ovdje može da ima jedan dobar ručak, znači može dobro se kvalitetno najede. Ono što ja plaćam po jelu, otprilike za ove male grickalice i ove sitnice, sokove, džuseve, cijenu su negdje od 20-30 rupija do 50, a onda od 80 do 100 rupija su već obroci, pravi obroci, znači da se čovjek baš najede. Ja u suštini mogu puno pojesti, ali stvarno za 80 rupija ili 100 rupija stvarno se može kvalitetno pojesti. A to znači da za manje od 1,5 eura čovjek se baš najede i to da prave pred tobom, da prave frišku hranu, sve je friško napravljeno, od voća i povrća koje je isto tu friško tog dana najvjerovatnije. I tako je kod njih koncept, sve što se sprema je u stvari od dana kad se to konzumira, znači kad se jede. To je nešto fenomenalno. To je, pa meni djelomično i nešto novo. Pogotovo u posljednje vrijeme, ja mislim da u Europi taj koncept malo ne stoji iz vide, nema više. Uglavnom se jedu standard sendvičice ujutro ili neki peciva neka, ili tako to. Dok ovdje stvarno ljudi potrude se naprave neke specijalitet od povrća. Povrće je uvijek glavna komponenta svakog obroka, jer su većina ovdje pretežno vegetarijanci, hinduji, ali čak i muslimanima je dosta vegetarijanaca. A ovi ostali ne vegetarijanci, njih neki 20-30%, to su onda muslimani i ovi ostali koji konzumiraju meso, jel? To jest koji ima vjera, nema ništa protiv toga da konzumira naš meso. Sve u svemu, Indija je neka vrsta i ogledala karaktera čovjeka,
Jer u suštini ovdje čovjek može susretne sve ono možda čega se boji. Ovdje može da dođu takve situacije, u suštini se direktno sučeli s tako nečim. Znači ljudi koji imaju strah, ne znam, od puno ljudi, definitivno će ovdje biti suočen s situacijom, da će biti okružen sa masom ljudi. Ljudi koji imaju strah od toga da im neko nasumice bez razloga prilazi, znači i pita, i ovdje će biti izložen tome. Ljudi koji imaju strah, ne znam, probavaju neki nepoznati stvari, imat će isti problem, jel? Bit će izložen tom problemu. Tako da, to je jedan test karaktera u suštini, tako da čovjek treba biti dobro spreman. A u suštini svi ljudi koji odluče se doći ovdje, oni su već i pomirili s tim, jer većina ljudi otprilike zna manje više šta bi moglo čekati. A moj savjet, ne treba se bojati, ako imaš neku želju, čovjek treba sam sa sobom da raščisti i razmisli i da odluči hoće li tako nešto raditi, hoće li doći ovamo, neće li. Ja mogu sam preporučiti da dođe, ne samo ovdje, bilo gdje, jer uvijek treba i negdje i putovati, istraživati i to je jednostavno dio ljudske prirode. Od toga ne treba bježati. Ja, uglavnom, po ovome što sam ja vidio, dnevno šta čovjek treba od para. Yeah, brother, you can leave it on the table there. You can put it there. Od para dnevno šta čovjek treba, u suštini, pa 5 eura po danu je solidno da čovjek i jede i pije i da možda kupi neku kartu za metro ili neki lokalni bus koji voze ili da plati ove rikše. Najčešće će čovjek rikše da koristi, to su ovi vozači, ovi mači vozila. Tako da je 5 eura od neki prosjek, ako baš hoće čovjek da se ono iživljava, možda je 10 eura, eto. Jer stvarno, ako ćeš 3 puta da jedeš, mislim, onda se tu negdje okvirima ti 10 eura maksimalno i to je to. Što se tiče muzeja, atrakcija, tu ima jedna mala caka, imaju karte za lokalno stanovništvo i karte za turiste. Tu je već druga priča, tu turist plaća već od 300, odnosno 500 rupija pa na gore. Znači to se već malo osjeti. Ali atrakcije sad te, kao što su muzeji, neki tvrđave, utvrde neke, određene lokacije od historijskog značaja. Normalno to treba posjetiti. Ako čovjek već dođe ovdje, preporučljivo je normalno. Ali ne mogu sad reći da je obavezno, ima ljudi koji jednostavno dođu tu, kao što je bilo slučaj u muzeju gdje dođu, samo rade selfije i jednostavno nemoguće išta vidjeti, išta pročitati, jer ima negdje, ne znam, neki 100-tinjak ljudi i samo jednostavno selfije klikaju i svi se slikaju pored eksponata, vjerovatno ne imaju pojma ni pored čega se slikaju, ali jednostavno svi rade selfije i onda to kvari doživljaj, jer ne možeš ni da pogledaš eksponat pravilo, ne možeš da pročitaš o njemu ništa. Tako da, s tog aspekta, na primjer, to je veliki minus kad su u pitanju razgledanje tih atrakcija. Ovi što dolaze organizovano u grupama, to je opet druga priča, oni rezervišu termin i onda samo oni razgledaju. Ali to je već kad ljudi idu, kad prave turističke ture i organizovano kad idu, to je već nešto drugo. To može biti malo i skuplje onda, ali eto, dobije čovjek neku privatnost, jel, u tom smislu. Ali bez tih atrakcija ima se dosta stvari za vidjeti, dosta hramova ovdje hinduski. Ovdje dominiraju hindusi, nije oko 70% u čitavoj Indiji, ostatak 30% ili da kažem 28% su muslimani, 2% su ovi ostali, ko na primjer Parsiji, ali on će biti tema za sebe, pošto planiram posjetiti određene hramove, takozvani hramovi vatre, to su Zoroastrijanci, prva monoteistička religija, a o tom potom. Hindusi sami po sebi su dosta životu okrenuti ljudi, pozitivni su i stvarno su protiv bilo kakvog ubijanja. Idu do te mjere da sve ono što je živo u smislu da je
živo biće kao životinja, da se ne ubija, čak ni biljke ne ubijaju tek tako. Ovi malo radikalniji Hindusi konzumiraju biljke samo koje rastu iznad zemlje, znači nikad se korije ne dira, jer to se smatra dušom biljke i onda ono što je pod zemljom to ostaje, tako da biljka opet može da naraste i maltene da je i dalje živa. Što je interesantan aspekt i pogled na svijet, jel? I žive u skladu s tim. Kod muslimana je manje više svašta jedu se, jedu znači biljno i životinjsko, mada sam vidio dosta i njih da su vegetarijanci, vjerojatno zbog okruženja u kojem se nalaze. U suštini nemaju nekih specijalno velikih problema, ali na određenim lokacijama u Indiji, kao što je na primjer regija Kašmir, imaju dosta problema, ali to je opet tema za neke druge priče, jel? Ti međuetnički odnosi, manjina i većina, jel? Čega već. To nije tema ove emisije, jel? I tako, znači ne treba čovjeku puno para kad već dođe tu. Najskuplja komponenta je avionska karta. Ovo sve ostalo se može naći na licu mjesta ili preko bookinga ili preko poznanstava ili jednostavno direktno kad ideš kroz ulicu vidiš da neko izdaje sobu ili stan, čovjek može direktno prići, pitati. Nema fiksne cijene, oko svega se pregovara i uvijek treba pregovarati, znači i lokalno stanovništvo i turisti, uvijek se pregovara i uvijek se cijena može spusti recimo za 10 do 30%, ovisi u nekim ekstremnim slučajima 50%, ako su baš neki očito turist, pa ti onda duplo kažu. Normalno znaš i vratiti na tvorničke postavke i dobiti regularnu cijenu. Ili čak ispod te cijene. Tako nije ništa fiksno i čovjek treba tako biti isto i nastrojen, znači da je jednostavno malo fleksibilan, da je u stanju to istoleriše i mislim da bi onda to putovanje, čito iskustvo Indije na kraju moglo biti jedno veliko pozitivno iskustvo i na kraju će kompletan utisak biti jedan pozitivni utisak. Čovjek to na kraju može samo da preporučiti. Za sada ja sam to mogu preporučiti. A o tom potom, uglavnom sad je vrijeme dočeka.